A45 belakang ni aku nak 28,500 je. Kenapa murah sangat? Convert ke? Ciplak ke? Pui. Ni A45 one man one engine. Kalau kau rasa ciplak lagi, aku ludah sekali. Pui. Tak percaya lagi ni A45 ori. Tengok kat dalam dia. Seat Recaro original. Leather seat. Siap ada memory seat lagi. Dan yang paling penting, dia punya gear dekat tengah. Takkan gear dekat tengah? Convert. Tak cukup dengan tu, kita bagi race mode. Jadi korang tanpa rasa bersalah boleh launch control dekat traffic light. Jom dengar bunyi dia. Tak cukup dengan tu, carbon fiber kita bagi. Jadi, kalau korang mencari A45 sambung bayar, hubungi aku. Alip senang, senang dapat, senang cari, senang lulus. Assalamualaikum.